tula fono. Ile to te riu mai ai mo tātou malolonga. Te tonu mau se whasinga malosi pa ia al parmene. Mai ale, malo singa, mal taringa sua. Ia malo whaftai tātou ofisa mo ngā senga o tai au. Malo fole on sai tātou mauta. O te tāpālau whionga sui parmia mo lafo. Whaftai lau whionga le whongwhetalai. Manatu o lea ua mai a pale abu au le tautenga ia au se tau mawhitanga fo i le mota. Whamalo whaftai lau whionga ai whapea fo i lo tātou ofisa nei ia mo le tāpina ina o le whamalo singa malosi al palmene le nei tai au. Lau whionga matau watu e le o toi tele se vaenga o le tātou ngaluenga o lo toi. Mo le sila fia fo i le tātou mota ia olo iai le whamoemoe e malangatu lau whionga i le aswa tai au mo whontanga whaapale mene le tātou lalulagi. E iai le taritununga e mo mia se lau lau e tāpenai lau whionga mo lea whamoemoe tā ua o le tātou pale mene e mai se fo i wa uti le teimi lau whionga. O te tūla iai man whaaloalo lau whionga e whaatu le lafo. Na ia whātātia ese tū la fono tū mau tolu sulua mo le suia o a tātou tū la fono mo le asafono le nei e whapea. O le a whāua pea tātou tau manga se ia ulia li tū la tasi i le uli nei. O le whātātia ese lea mo se malolonga mo toi whāua wai li tū la e lua i le uli. Mo whāua wai se ia mai al whaitauna whaatolu o a tātou tū la fono tau whaofi o lo o swalau pule nei. O le lafo lea mo le whaaloalo lau fio. Alua le whionga le Mr. Fatuanga ma whainga favour of Sili. O le whamaunia lafo e whina e sau no mali ioe. Au ese lea ai. Ua manu malo le ioe. O le whanga solo tatu ngaluenga tu so le lafo ua whamaunia. E whatati ese tatu ngaluenga mle malolonga tai au ua mai a sau noanga talfui tau o le whionga Mr. Pisinisi ala manuia malepa. Ma o lewo o mai le whaasolonga le saunoanga a whionga le mistau ngā ruenga, whila ua inga, ma tina ese. Ma le whaaloalo tapa lau whionga mo lau saunoanga. Whaftai lau whionga le whongwhitalai. Le ua umal whaoso le mato 4x4. E rewa o mai e te au le fua. Whaftai. Mai a vende teimi o te whaatalo whatuai lau whionga i le whonga le whono, whionga le whongwhitalai o mota. Whaatalo whatuai fo i le nai tu i lau whionga le sui taitai o le tuangai ma le mamalu o suis whono le palmene. Ia, whape fo i ona o whaatalo whatu i le whionga i le tamaitai palmia. Ia le ua whaia o ma whonga le mauta nei. Ia, whaftai e le atua o leo ua to ai whanua lau whai ngā malanga. Ia, e watu lawa le whaamalo i lau a whionga i le telefo tiute. Ia, sa whapena o na awei lau a whionga i wā whaamalo. Ia, malo le soifua manuia, ia malo fo i le wholau. Ia, whatalo whatu le whionga i le sui palmia ma le malo le inga kāpeneta. Ia whapea fo i ia mista lango o le tātou whainga malo. Ia, e mana turau whionga le whongwhitalai o le ua to oto i liu le atumua le tautai e le tātou taulanga si tia le tai au sola. Ia, ami ai le mana ma le anganga pa ia o lo tātou tua. Ia, ila tātou whontanga i nei tai au mātango fie. Ia, ai mai sei foi. O lona anga lei ma lona alofa whaasafua i lo tātou atinuu. Ia, ma le taitai mai foi o lo soifua ma so mātou ola. Ia, awalo tātou wala ua wina leala o tātou whailoa i ai mga whatau o soifua lo nganga le lei. Pa ia mamalu o le tāwhtolu o i tū maurulunga o Samoa lau whionga whongwhitalai i ona tūlanga whaalupelupeina i o malu whae kalesia
malu fale atunu ma pa ia fale malo ia e manatu e le mfai ona toe faafuluina sa matou tala pa ia pa ia ua mai ona aisa ia ua mai a foi ona mamanu faatiti e tua a ua failangi lo latou soifua a le ngaga faaaloalo lou fioga le fogafitalai ma le paia o lenei maota o te tulaʻi atu ai e taumafai atu sasao lenei a situtino o le tatou faiga mālō lau fioga i le fogafitalai ia a le paia mauluga o susufono o lenei palemene sa afea ia lenei vaega ia outou faaliga outou finagalo ia e le gata i manaʻoga masani e tumālō taitasi ia ae faapena foʻi i tuʻalalo tāua ma famaʻite tāua e pei ona iai le aso o leu pomoni lava lau fioga le fogafitalai ia e leai se atoatoa ia te aʻu nei ma fioga i minista lagolago nei ia e tainane foʻi ia se auaunaga ia fioga i faaululuga o matagaluega o sui faaululuga o matagaluega tupu ma ee o loo galulue tautua i lenei vaega teletele lava ia ae tatou faamoemoe pea i le atua e aumaia ia le poto e mafai e ona faatino lo matou auaunaga ia lou fioga le fogafitalai a o leʻi oo atu lava se matou tala i mataupu salaga mai a fioga i faipule mamalo le maota e muamua lava ona vatu se matou faafetaitele ia tatou paaga masani i e le gata i faletupe o le lalolagi ia o atunuu foʻi pe o iai malo saina malo iapani niusila ausitalia ia faletupe world bank ma le adp ia maisi lava a paaga i le o māua ia te aʻu lenei taeao ia e mamoli atu le faafetaitele lotou agalelei ia ua mafai ai ona faatupe ia tinaʻi tetele e pei ona iai ia le auauna nei ae moli atu foʻi le faafetaitele ia tatou konkarate o le tatou atunuu i latou foʻi sao tāua aua ale se noa ia lotou foʻi pito laau ia e le mafai foʻi ona faatino ia tulaga manaʻoga o le mālo e tauala atu i pulega o loo i totonu i lalo laʻuvaaʻaiga ia manatua foʻi lau fioga le fogafitalai ia e iva foʻi ia matagaluega tetele o loo i lalo lenei totonu lenei sector ia o loo iai le Samoa Airport Authority LTA pulega o Suavai o le EPC o le MWTI o le Samoan Shipping Services Samoan Shipping Corporation ia o le SPA o le pifala ma kua kau lelei ai saʻumoe le po keke leo gai mea ia e ui lea ia e faatino lava ia le tautua e auā lo tatou atunuu e faapitoa lava laʻu faafetaitele lau fioga le fogafitalai i le uso a faipule ia le fioga ia paliʻi po o le fetalaiga ia tapunuu po le fioga foʻi a tapunuu lē sa tu le foe i lenei foʻi galuega e lē faigofie avatu a laʻu faamalo e lau fioga e ui ana e faamaʻite tetee mai aʻu te fiafia lava ona o le tele foʻi te lē o lou sao ia magaluega lelei foʻi sa feagai ma laua fioga ia le foʻi laua ou taunuu mai ia o lea lava ou te mulimulitaʻi nisi foʻi au fuafuaga sa faataoto i le mo le lelei o le tatou mālō ma le atunuu atoa faafetai lava i lau fioga o lau fioga le fogafitalai e tele finagalo faalia e le gata lava e moni lava i tulaga foʻi o lenei vaega tutino le mālō tulaga faaletonu o iai ia nai auaunaga
E le ngata fo e nao lo o atangia mai fo ia le tūlanga ua pa o tupe maua. E le nei vai tau o le tausanga ia ai i oe lau whionga whongu talai. E le alo lava le minsta nei ma le vaenga nei se ato se la au moni. Ia ai tonu lava. Ia o lo tau si la fia o malava le tūlanga pe fo i o nā nginga inisi o saunoanga ma a aftalainga. Ia o le tūlanga lava le vau lea sa whenga ingi ma tātou ma o lo tātou a whenga i pea. Ia ai o le nganga lava lau o fionga e le nofo a ia ile au nanga nei o lo o turi mata i pea ia le tūlanga. O se whainga le lei e whaatu mawina i pea le so i fua ngā whatia o le mamalo le tātou atunu. E mau fōi, ai mai se fōi so lātou a so i fua fia. Ia e lava le taltonunga talo sia, tātou talo whaatasi. Ia mamao lo tātou atunu o mani mala whaanatura. I nei toi whaopopo mai fōi. I le tūlanga pangatia pe o nei ai le nei vai tau so tātou atunu o malaulangi atoa. O saunoanga ia whiongai, e sui marula o whionga le whongutalai, ia te aulawa ia, e le ai se whinangalo ma le tō whawhaalia e le tāua, e le whaalongolongo atu. Paulawa lea la o whionga le whongutalai, o na o le sa nginga fo i maua e musu mai whapupu, ia la utari wai tolu aso o ke kari ai. Ia taluai o le peon sa ngoa sui pālmia, o la e tu ual tātou watunu utai au mo fuafuanga fo i whaal malo, ia lea au tamu whai ai e whapupu atu ia se mātou tāpenanga. O le, ia ua matatu lau whionga whongatalai pūlenga o mlai vare le savili. Ia, e lo toi pōse lilo e tūlanga o peoro ngai iai le vavao. Ia, makuapa ngā kia lava ia le nei pūlenga. I le ai o ni valele. Ai o te whaaftai atu le whionga i le taitai whono malang komiti whaafoe. Ai mai se le whionga i le li pule ma le au ngā lulue fo i al tātou pūlenga. I le taumawhai pēa e sā ili ia ni nai se leni. E whaatupe nai ia e le ngatai i tutongi lau whai ngā ruenga. Ia ai o le tau mwhai pēa e whaatu mawina le lei o le tau sia ina o le tātou malai valele. Ai mai se tātou a whale whatai pāsese po tātou terminal i whaleolo e tari ai. Ia se teime e toi tatala ia tātou poras. Ia wā e lau whionga le whongwhitalai malu mota. Ia na paua ia o vae ngai maua intupe maua le tātou pūlenga o malai valele. Na o le anga i mei o valele. I landing fees, mai si uma mau mea. Ia ona whalto a maua leo se tupe. O le nganga whaaftainga i le whionga i le li pule. Ia whapena foi le au tautua tātou pūlenga. Lau whionga whongwhitalai e inisi o mta upuna ngā mai e le sui mamalu. I le tamaitai whaipule o halei pata i tūpa i lalo. Ia le tūlanga foi leo le toe fausia o malai valele mpe whaawau malai valele le tia vea. Ia i fwoi le tūlanga fwoi sa te talo mai e le sui o si uso i vai maunga moa. Ia i se whetuna inga i malai valele le i whangali. O le la utari atu moa i le malai valele le i whangali. Ia o le nei malai valele lau whionga le whongwhitalai ma le pa i o nei maota. Ua whaafia o na whai ei tonu. Ia e le nā malaina lo tō whaafonga fo e nā vai tau. Ia ngā amaka mai pūlenga o malai valele o la tō whaatinoina le malai valele. E ri a kose lua kausanga e koe me ia kui o polling sia. Ia alu koe me i mai fo i le airport authority. Ia leo keimingei, ia lau ai o i leo e mtaanga aluenga o leo. O tu ai ngā mea ia e atangi ai le mautonu se whaatautonga le lei o ni fufuanga tu mamau. Ia ai ui lea le a whaseese.
ona le wā ngai ai ia tātou whainga malo le nei. Mai o te i le tūlanga lava ia i malai vale le whangari. O tau sa o tua. Tasia le company vale le mafua o ngasui e te avea le ia le malai vale le whangari. Ona e pupo le landing strip e le mwhai o ngā tūlau ele hai. Au isi awa ai a Twin Otters. O la sa mawhai lava o ngā tūlau ele whangari. Sa iei lava ia le whanoa noanga fo i lea. Ona o le tūlanga o mana o ngā manisi o mea e whaamanui ai nai tangata lau tele. Ina ua toi avesia whangari. O le me mua lava. Le awhia i o tātou tūrisi mai tutuila. Ke lea le awhianga o kūrisi ngā i le la whawhaingo fia ina o whemalanga ina. Ia, e mantua foi o loke mga kua koe kiki a weekends uma. E hanga i mai ai le au ta alo ta poloa. Nei tō ina i tutuila. E ta polo i whangari uma koe whiosofi le waa tō tutuila. Tasin ngā o misi a tātou nā mautu petele sa mau e whangari. O le si vaenga, i o au whai pisinisi fo e tātou e malanga i tutuila. I a lātou pisinisi. I a malwheo inga le vāo tātou ma sawa i asau. Tasin ngā vaenga ua misi e le tele o tupe mai le teimi lea sa whatinoi i a malai vaalele i tia vea. Ai pitosilia o na afia le tu malo. Afia le tu malo vai maunga atoa. Ia lato pisi nisi sa whaide nā teimi. I whare ainga, sa whainga ruenga ina rifo ia le mamalo le tātou o tunu ui vai maunga atoa le lata ina. Ia ole sa ole koe mauangi ngā ruenga. O whare ainga o company taxis ma mea whapena. Ia amakua i kapongi a koa ona ole lape o whai unga nea. Ia ma o te tarano atu malo uanganga whaaloara. E tō te tala whangari i lau whionga sui malu o vai maunga. Tātou toi fo i le mea sa ele au ro lenga ko e se ai. Ia e pei o le tūlanga na. I le tūlanga le aua sa saunoa ia i le Mr. o Labour business i malamanuia i le tupele o ai tāla fuala lātou Samoa Airways whamolmolo whionga. E tauana whaamanatu atu. Nau whionga whonga whetalai o na mātau aturo se le whionga mista ma mla vale le whangari. Sa e launga. Ia, se sau no mai. Ia lo whionga mista. Lo whionga suteta. Tuanga. Taimi nei e kuina tuen whisili o na mana ia al whaalongolongo. Whosanga le whionga le mista. Ma fuanga o whangari i ma tūlanga la to talai nai. E paale al whisili. O na o le sa o mawali poti tūlanga safety. Ana le te whaonga tu e le awhia e lau sau noanga, ma lau whosanga le safety o ina vale le lea. Po e mua se whaaninga, a la se tūlanga hole le tūlanga pol i saunga le mu, wa e pei o le. O le mea le a ved wha mua o mene o mla vale le ma vale le. Safety first. E pei o le tūlanga na au tia vea ia. Ia. E wai te lama fuanga le narai nin whai tia vea. O se malai fo le si le tu le ubi. Ubi lona runway. Ia mwhai o nā whea nisi vare te tele atu nai lo tuinoto. O le vai mamau fo le lumana. Ia wai mwhai fo wha tupula ia i pisi nisi matulanga pena la fo i tu o le motu. Io e mwhai fo ia na telefo i mo mata anga mturisi o mai tangata o mai moai o e moai fo i selen. Le lai tu ia fa pe fo tatu tunu. Tu langa i o i tia vea. Ia na ave fa mo safety o tia vea. Tu langa le ala o fionga minsta. No, leo maua whingano sui marvia, tu le mero whionga le. Whaftai, ta ua le mele ua siringia fo i le sui palmia le safety. Te manatu o le na paulava le tūlanga o le pupu o le landing strip o le malai vale le sa o ta ua.
Ai o lo i whanua i le tu sifo mlai vale le na tātou malo e mwhai ona extend mai ai. Ia ma whaupopo atu fo i a ngā i lungo a ngā i sasae. Ia e lava te le fiu e lava atoa le umilea sa mana umia. O whangari foi, pe alu al malai vale le lunga le vangu ai wha bridge. Ia e au ia ina le se fuafuanga le ua fuafua ia ia le fionga le lipule mal pule. Ia wai mama vale le kusape wha pena ia e maule le ia. Ai ono le fitu na i lava le tūlanga na ia le fuafuanga. I le tarsanga le a fionga le te maita i whai pule. Ia o te whaamaluru atu lau fionga ranga le sa a ngai mai. I le mamau whale olo e a ngai mai ai i a lo tautu malo i a po whangali i foi. Lau fionga malie. O te loe tasit pasene o tatu watu nuunga ia ako a pe a whasea foi le tūlanga mamau. A o le iwa suru iwa pasene o le atunu. O le ia mako a le fia mamau le mea mako ke o akuai. E le ngata lai i le tu i sifo a toa o tumua nei. Ia a o tato motu salawhai a whape o mai e fio i kukui. Le longa o mai puere pasi i muriwhanguanga i ngei a pia. Ko e puere pasi alu kua. Ia o le safety la le pe o na ta ua e le fionga i le sui palmia. I le mamao a wala. Ia ma le tūlanga na ai o te roa lava. Ia o le a tātou wō i le mea fwoi le se ese taimi o na tātou tiro lea i le mea pe o na whina ngalo iai. Ai mo le taimi nei, ia o le a ave lava ia le tātou wha mua mua. E toi tau mwhai le tātou a tina e le i whangali i mat whaalalo. No o mai le company va a le tātou watunu o le Samoa Shipping Corporation e mua mua lava. O na avea o e whai masuira nei company e wha amaruru atu ai. E le mamalo se tātou atu nu oro o whemala nga i le vāo salolonga ma muriwhanua. E le tūlanga lea i le whetua inga kunga whetuna inga o tātou teimi o vaaia sa ia o le me mua mua la wala o fionga le whongwhtalai. Ia sa o le saunoa ngā le fionga ia maulolo. Ia o le taima lona taanga. O le lau foi malona fuata. O le lava sa mātou tiro tūlanga pangatia le i le tangta o suau. E le taimi nei, o le alana sa tau fitu na i malanga. Ina i sikuea le whemalanga inga tātou va. O isi malanga lau fionga le whongwhtalai malo le mauta. E lima ta vale ai le a korsfulu o tangata o le ala sa tau fitu na i mai ai. Ma ua iai fo i le lato, fo i research. E ia aso whapito ai pisi ai. E fo i aso e le pisi ai, o le ala sa tau fitu na i ai. Ui lea, ia o te loa ngau o tau fia. O le ala ua whailo tau fina ngalo. Ia e lua e tātou malanga mai sa vai. Ia lua tu fo i tātou malanga i nei i le asa. O isi la aso la fo ua iai le fitu na inga. O le sila vai tu ia o ona o tau atu. O no tūlanga lava lea mai tauina lava le tātou o tunu. O le whaima whaale tonu o tātou sa o whaungaina. O waa nei o te loa o le tūlafono lava ia le International Maritime Organization. Ne o lo whaatūlanga mai ai i tausanga. E ao ona whaungaina i wa. O le 15 tausanga. Ia, ai o te whaafitai lava au i le pūlenga nei, i le rato tau mawhai pēa e tausi lava nei a waa ua mātutua. Waa nei a tātou e le fotu a koe kia korsfuru kausanga o ka kōwhaunga. Ia, o nā fo i la ua tu atu tāsanga i ka peneta se toi silaifu. I ni tūlanga se tūlanga fo e wawei o na sui mai tātou waa ia. O le si vaenga lau o fionga whongwhtalai. Ia o se tema nei e le tausanga nei. E taunu o mea tātou wa fo i lea o le Lady Naomi. Sui o Lady Naomi lea a mua mua.
o sa utaunu uatu o Lady Samoa. O le vaa lea ia nga i tutuila. E sa whai ngoa lawa le Naomi. Ia, mai pule a, o le vaa lea a umai nei. O le a whai ngoa lawa e a Lady Naomi, ongo sifuru wha manatua i tātou, ongo sifuru tausanga. Paunga langa si mea e sa kau whale kongo e le uso ia pale ia tapuno. O longa suia fua o mea wa umauna whaatau to oto i ngoa. O vaa ia nga i domestics, ia ma vaa voe internationals ia au li kua paulanga o le mea o Lady Samoa ia i lalo tatou wha maunga. Ia nga i le vaa o salolonga ma mo le whanua a tatou Lady Naomi. Ia nga i... Tau whionga le. Tuila. Ya, malia lau whionga minsta langa wa ta or swafa o tapunu. Ya, se isa ro mai lau whionga. Le whaftai le whalanu le whatamnanga matanga o whia lo so ia olo. O tu le atu lawa whionga o na le tāua pape o suede ngol pa. Le mantua fo e tato vaa le we o walu ma Lady Samoa. Pele o le nganga ngama le tulanga nana tam whai wha kusa o mengo kakowa. Alu Lady Samoa o ngau ko kure pude au ko. A koe sui Naomi whawhikai. Ele lei fwe kau kau ele ngō la whionga le. Pan me tamai tai le oa. Ai a bese la le. Le ongo se furu. A koe le Lady PM Naomi. Ia ngā se ko lalo, ngā me wha maike ai, whai au ko. Whai unga, me whara lawa lau. Ya, tu le mai lau whionga minsta. Whaftai, ma ia lau whamaiki. E re tu oi la PM Naomi, e ku oi Queen Naomi. O ke lo le saonga o le... Ia, whaftai i lau whionga mo le whamaite mai. O le si mele lau whionga al whongwhtalai ua sa tatu tala noa nei ma la ngā mai e suia sakpaitea ia le Peisa Plus ma le whamoe moe o lea fo i a tina ai tono Pasifika i le mea lava i o tradings. O iei le whamoe moe o le tātou company va. O le a whaavanoa se tātou va ma la fo i o tata noa le teimi nei to iti maia. I le whaunga ina leo tātou va e la uai ia e tātou te whaiele ki liwa fo i lea ma tātou sosoani i atu motu i o latu kuki le lata mai. E le ngata ngā o tonga ma toke lau fo o i latu kuki. E kasia le aso e kau ke anga i le lato motu leo puka le laka mai. Ia mantua fo ia ngā whapupukua leo puka a teu monuea mitaro ne iafu sai pipi ai umai i le piko lea. O lea lai e le tatou a fuafuanga le tatou va. Ku i e ka koloa. Ia ngolo lea fo i kiliva ia o loa le fsoswani ia latou. Wai kasi ka ko aso peva i aso af. Ai a ngā i la latou le latou mainland. Ia ko i kia luava ia soa nga i ele va awa ia lako o loa. Ai me se ala i tau mafa. Pe e tasina o fufuanga le ua whaatino nei e le tātou company va. Ua mai le tātou Samoan Shipping Services. O nei ia unanga la o fionga le whongwhitalai. Ia e matautia fo ia le tūlanga whaatino ina ngā ruenga. So soani tātou malo ia i mesea mo tūlanga tautupe maua. I le taiminei lau whionga le whongwhitalai e lua se lau valsu wha ia seila e o mai taiminei. Ia o loo ngā lulu e lunga o vaa voe company vaa te tele vaa o malo vaa lau pasesi. E lua se lau valsu wha seila. Ai e limas fultasi alo ma whanau o le au ngā lue fo i lunga o vaa o loa wha vaa malo ia o se tūlanga le leilea ia lea fo i e mua mai a tātou remittances mai alo ma whanau ia o lea fo i e fsosoani le tātou tamau ainga. Ai o le tausanga nei fo i lau whionga le whongwhitalai e toris fultasi e a leo wha inga fo i o nisi o tangata whainga luenga alo ma whanau i mea lawa ia tau seila.
O le a malanga tu fo I isi fo I ava noa fo. Ai dunga lava I o waa ia. Ai o loo whanga solo nei ia le whaatanoanga ma le taseo company fo le a New Zealand. Le Kiwi Rail New Zealand. Lato inter-island ferries fo I le malanga I lalo malunga I motu e lua. Ia le foi ua mai ele la to tal sanga I se ngiava no whainga luenga, tak whainga luenga, se to torus furu nga lue mo lato, ia whaaftai fo I lea tūlanga. O le si vaenga tā ua le la sanga wai ai nei, taluna ua watu o lea ua wai ai le tūlanga fo I lea te talo mai o company va te tele lava. E mana o mia ia ni tātou kapiteni, e a fo I ngā lulu e lungo va nei. Ia lau whionga whangwhitalai malo le maut. O te mori mau atu le toa tele o tupu mai e fo I o tātu atunu. O roo iai ia tusi kapiteni. E amaka kua e le pula o Samoan Shipping Corporation. He's a captain. Maloa le I. E o foi lai I le whionga ia whamasanga le I le Port Authority Kaiminga I lau hapa master. Ia tasi ngā kapiteni. O le kele I o kapkengi ia e al tatu atunu. A o lea ngō sauro kusi o au maingi a vangoa. E o koe kapkengi a Samoa ia lea la ua whasolo ia tūranga na. O no o mai rola I le mele pe o na saunoa fo I lo uso a Minstar. I le tangota o freights. I le tūranga lea. Mai ai le wha moe ma o le fo wha ngā solo le wha tanoanga I se mātou fo idea e tau mo whai au mai I lalo ia le tau o loa mai whafo. Le alai wha talanoa nei ia le tau mo whainga fo I lea. Langa o tūlanga le e teimi nei I o loa e mesa ni usila le ke le matkako o loa. E alu lava le whai o loa la tau wia. Pukanga ia containers. E o fo I a tātou I tono le malo. Le whapenga lava e control mai e suppliers. Ia le freight le tono mawa. E o fo I lai a tātou tangata taito o tasi. O loo whapena fo. E whaumanga ka penga lau container e alu su ele pe ke alu pi whala pe ke alu whea. E sala lau solo le tūlanga o le whainga na. Mai atu tilo atu company va e fua le tau I le volume o lau kako le au mai nei. O le whamoe la o tātou malo le wai ai nei le tau wala atu I tātou pūlenga le o Samoan Shipping Services. Whai se au wala e ko let whakasi ai I a kākosi a Samoa I au kirani. O ngā ship mai le lalo le ngō Samoa. Ai lea whai nai. E lea whai nai. I a whainga paanga lava I a freight forwarding I au kirani. I am company foi whapena ai Samoa. Pe o le nganga ngā leta mo whai wai pe e tilo company va. O ai lava ke le langa se volume o kako. O ngā kuu foi le langa rate ave ai I a tūlanga o loa. Mai o tau tino atu lava lau whionga al whangwhitalai langa o le tātou te talanoa I le sitanga lava lea. Sitanga o loa. Ai o tau tino atu o le afo lea sitanga 5% o le sitanga lea. E mafua mai tau o loa. O tau o whe laua inga o loa. Ma o lea whai lala a tau mwhai atu ia le mātou fo I a pito la au. E tau mwhai se au wala. E tau au mai I lalo tau o freights pe ona iai nei. Ia e le tūlanga sa whaatino fo New Zealand ia se lātou talusanga e company va nei, owners o company va. Ia e se talusanga e tu oe lalo freights New Zealand ia I lato o loa e watu I Asia ma tūlanga wapena. Ia sa talia la fo e company va al talusanga New Zealand. Ona o le tūlanga fo le tele o lato o loa exports e watu I fafo. Ia o kangolo u le kelfongi o vidi fo ia u iai. Pe se possibility fo I lea. E wako se kārsanga tātu o tunu. I se tau whapau mai lalo tau I lungo wa pe ta I lau whionga whangwhitalai. O le karinga u mai. Le ai, e mau ke ngā wai o ngai le ingi kou exports. Ia o le ala ua titilo I tūlanga lea pe ona o whamtalai. Ai a whape tau mwhai atu.
e le mawhai lava ni vaenga i se lua. Ia o kong sa o le aka ko le amai alos ka ko va. Ai fa pi e fua le kau ke mangu ele i o luma lau fionga whangwhitalai. Ona o mai le pūlenga o wafu mataulanga. E taulawa ina o whasisilatu le tūlanga lea. O le lua festival whaasa sa whai e whasue inga tato malo taruai. Ia matu ina atu ia wafu savai i salolonga mo whanua masatoa. Ua tuu lalo le vaenga ale Shipping Corporation. Ia ai tu maupea le wafu i mata autu i le Samoa Port Authority, Port Pulenga o wafu mataulanga. Ia, o le ota pena mai le tātou tū la whono. E toe sui ein melea. Pea no ufai aku le sasau noa ia le fionga mista au pisinisi malamanu ia i fsuia ingo o mo meo ele ele. O mai malai vale le mea la vai kasi wo fa pe fa sa sui va pe. Le foi lai la ve ai ia me ia wafu. Ia le atoe fa tulanga umba le me tauna ia. Ma o le atoe o umba wafu la lo va ai nga le pulengo wafu. Ia ave va ai i le company va. Ia lo fionga le fonftelai e pe o tulanga na e le oto le ia fofuanga ia. Ia ai maridie ia nei o uso fo isa auto tua ia le fo sui fanga fa vaina ina ia toi fatulanga le leina ia tato mea o le wafu le ia saula o fionga fontalai ia e pe ona na ia ile al finangalo fo e o lo uso a fai pule fionga ia tapunu o ile tulanga la vale o le wafu i vaiusu ia mo le silafia lava e lau fionga e le sui mamalu e whangata te le matu taunu o mai oro i lava le fite na inga o le malo ma le tu malo e le tu langa o le wafu le i vaiusu ia a o le whanga malo le nei e le ngata tiro le atina ai tiro foi i le tu langa o tangata anu o Samoa mani o lato foi mana onga ia e whaingata lava le whaingata lava la le tūlanga le wafu lea a o le tele foi o le tūlanga o se tātou lo ne whai le wafu le i vaiusu ia o le mea moni lava e whaalongia lava le whainga malo ngai se manatu o masifina ngalo le tū malo ia ka kia ia mo se kaimi i le anga i luma ai do no fo ai la le pulenga di tulanga le toisa ili o sesi awala le la ua fa nga solo ma o le wafu le ia sau o ka sau al lua fe maleongo o kaulangi la e ale fainga le wafu le wa se manuia fo e le motele sala fai o ka mingi pa ka kilo le tama ainga sala fai o ka mau ainga mai la vale le fasu ka sanga ka ruai da ko mau ia mo kele sala fai e pe o le whainga la lea o te mila nei o le a whai mo ia sau whai mo ia lea ua tāpena le tanga luenga o tupe le au mainga o le fund lea ia o le a whausia le tātou wafu le ia sau ma le wafu fo le sa multi-purpose wolf lea la ia a tilo anga i e fitu na i ia le ngata e pack up inga le tātou wafu international board le ngali pawale o kako international board ai ola fu tu langa transshipments e mai sia tu mo si fia lo fionga male malon mauta o le wanga i uma mai a transshipments fiti ma tonga i akako le la ko silsila ngai lunga le wafu ma kwa fa la i vatu pa i o mauta ia mo meo containers o le fa putu i fiti ma isia tunu ona tu langa tau ngo fie o tatou le storage ai fa ngo fie ia tau ngo fie le anga i fo i lunga i Asia ma Amerika ia tatou o loa nei e la fa mo o tatou wafule ia sau o le ave fa ma fo se tatou transshipment port ia mai e manisi ati na e telefo ile e fai ai o le wafu ia sau
O le mele sa taulangi whaapea o le wafu o le awa. Whaapea o le papa lea e lau whionga ngā luei lau susu e ngā le papa lea. Sa whaika uia le papa lea se papa ua mea la i asa. Ai ka kusa le papa asa uma le papa i salolonga ma murifangu o papa maa uma. Ia ma o le foi lau ua uma ngā iei ia le whaatino le feasibility study ia a insingia ia ngō sau au mai. Ai ese insingia ng ka whau solo le ngā mai pali i kong. Lea lau ua aku siaki. Whai ngō fie ia le whainga. Ma o le fo wai nei ia wai nei company la ko whakingo inga ia le apa lea. Ia, ma ia lau whionga le ministasi, tūlai mai taputu langa lewa. O pari le tau. O kausela mai la whionga ia o. Ai langa lewa ka ua whai au le whionga le ministaka. Le lau ka o ngaru na ngā se singa, alau whesiri la whionga le ministaka. Ai maulu i lalo e, ke vai le papa pe sa o lalo. Walanga au ngā maulu ai o. Al whanala. Ia, tūlai mai lau whionga minister. Sa maulu ai. Au kei roa esen mea ngā molu ai pari. Fua longa le iloa le dei. E le malo le papa e vai. Ia, o le si vaenga lau whionga le whongwhitarai o fo i le wafu lea i manono. I le tato motu manono. O le ua masaloa o le masina fau lea whatinoi ia ngā luenga ngā i le mole wafu peo fu i lea. E fitau i tonu a malato, wa le vatele ngā tau mawhai ia le tūlanga lea. O le wafu lana le sai i le marina. Ia lea lai a ave whao ngā le e le motu le manono mo lato. Ia e te talo tuaila i le i tu malo le o nei le sui whongwhitalai. Ia alai whaafonga mai le i tu malo, te talo atu malenga whaalo halo. Tu mai pea le wafu fo i le e whaatino e le tātou pūlenga wafu. O ngai au te iroa lava e le ngā whitia e lātou le whaingaungi repairs and maintenance o wafu fōu ia tu ai ngā fōu le a watu i mo lātou. O le terminal lava lātou i o i morwhanua i o le mea ngai patino lava i le tu malo i le lātou tausinga pe o na iai. O le si vaenga ia i le proposal lea na watu lea e sa wa le fo fasolo ia so suenga o le wafu le wafu ia o va fango tato le sa mamlanga ma le fionga i le mista fato anga ma fainga fai vai o le wafu le toloa inga tai o mle vale le pe o na le tau fofu ai ia se wafu e anga i uma ia va fango ia o le fo ie uma tana noa le fionga i le mista o le fo ua ia i le lato por kala me le fante fatino ia tulanga ia ia mare kumu ai fua i lungo le mako wafu i ngā o container o loa tu wai. Ia o le si vaenga le au te fia talo tuai o le whaafonga mai le a fionga i le ofisa sili o pulenga wafu. Peila na whaafonga mai fina ngalo whaalia o le mauta nei, o le tūlanga lava lea o le tau mawhai e tau o mai lalo ia le tau o loa. Ai o lea sa o ai i le whai ungo le lua whema lua tasi ia i le talo tupe na iwa milionga ia le tupe whaasili po le profit na maua e le tato pulenga leo wafu matau langa longa winga makwai kele lava kuper kako ai mo le taimi nei lau whionga leo fisili a o whaafonga mai po en ia toi fitu na i mai le tau o tato po charges o te tatonu lava tasi ia o charges ia matau ia. O le fo i tu e lau fai o loa i lungo o loa. Ia mafua i fo i o ngai lunga le tau o loa ma le tau o soi fuanga ngā se te talo ma se a fo i ma se manatu. Ia ai pule lava lau o fionga ai mo le taimi nei ona ese taimi i le tūlanga lea. Ia o salolonga ma muri whanua tato wafu ia ia e vave lava o le polo kalame lea i le wafu matka ko polo keki le wafu o ia sau o le ua pipi ia tuai ma salolonga muri whanua i longa upgrading i le whaaloloto ma tūlanga uma whapena ia o le fo i peona o whaiatu le on mista o tupe ia tūlanga o fuanga na i whaatupeina. Ia o matautu ia o nā woto sila iai ua a matatato ngā luenga i le whaalea tili
ma le whaalau te leina o lea tina e pe ona amata mai whero uso e atapunu o lo o whianga ia le company le a China Hapa ia ma le lātou ma le foi ia ngā ruenga ia ona foi o le a whapi ia ma le tātou a x-ray scanner ia mo le vaia o container ia mai whaafonga mai ia tātou atunu. O le scanner le to e sao ai se la au malosi e au mai atunu i whafu. Po o la lava o aisa ingredients o aisa ia pe o na sao noa i te lo sui e maua umalava le scanner ia to i ngā mea whapena ma e tasile atina e ua a wei a tātou nei teimi sosoani tātou malo. O na ua mai lea ia i le polenga o malosi anga whaetise ia te lea ia tūlanga salanga e te leo suingi la ko mōli street lights ia ma ngai ainga fo i lea le o iai ia le tise. Lau fionga le whongwhtala ia wa matatu i le tise whafowina pe o ngā la ngā mai fo i le sui malo samtaumba whalatai. Ia i le fufuanga, sa i fufuanga whata o tō mea tato whenga malo taruai. I le turi loa ina o le se laupasene o le whaonga ina o le tise whafowina. Ai o te taunu ua tulau whionga le whongwhtalai e le toa i le plokeki lea. Ai o se ati na e taua. Taua i al tuturinga lea ma fufuanga sa i e tato whenga malo. Ai sa toa le ngā ruenga le i lalo le Committee for National Energy. Ia whape ta auwhi mo se teimi nei po le haltulanga iei. Le ala ua i lumar kāpeneta ia le talusanga. Ina ia toi tatala atoa le whaonga le atina e lea. E ta uofo mai ai pe a mai expression of interest i le telo company e o lo fia whaieng lato company solar ma turbines po whatever. Ia e whatau maila ia le tise i le APC. Le fo ua te tala to i male avanoa le whainga whaavai fōu lea i tātou communities. Po i lava la i a whaaraputonga fo i lea e fia whaingi lato solar. Ia po a lava. Ia le ua te tala tu le avanoa au mai i a loto finangalo po ai e fia iai i le porokalame le ua tu inatu. E peila o le whainga fōula na ai manatua. Al sifuru pasenge o le selau pasenge o le whainga o le kise lea. Lea tu watu i tua i communities o longo winga. O le first come, first serve. Ai taua tele la i ale vaenga nda. O le si mea au ona whaamamla matu i le mtaupu lea. E le pule lava i a communities ia po o whea me e o e la umei lato solar panels pe a whapea. O solar me a whai e lei e a watu i mtanga ruenga ma e pulenga. Specs e au mai e oka mai e i o tau panels. Ina i a ngāle tupe whaalu whataunga o panels wal kele lau whakau panels i a wai ei. A tau si sila i e fōring kukusa. Ai ese le quality o le lei a toa e umiona whaonga ma maua se tupe ale a se aurotu po o se nuu ma se alalawhanga mea whapena. Ia o le tūlanga lale nā i le tātou, a le tau le tisera o whionga le whongwhtalai. Ia o lea le ua whaamawina le 5 sene i le unite mai le valusu 12 sene sa iai. Ina ua whaapaul tātou tau foi le 2 sene. Ai lau whionga. Ai ei lava nei whaafita uli fo i o whiangai nei ma tātou pūlenga. Ona i le tūlanga sa whaanga solo i fo i whainga o mea i o renewable energy si e. O whai asi ke leo kau ia sa tau o fo mai ai ia nisi o company. O le si company ila o whionga whongwhtalai o le ua 5 senge le iungiki. Ala ua kāla po ua 2 senge e le iungiki la koka. O isi lai lalo mai ma tūlanga whapena.
pe o whawhitauringa o lea e whengai nei malpulenga. O lea ua kuu lalo e kākou le kau. A la aingo ngofo e lunga i kau kā mei. Ia e tūlanga fo i lea o le ia tiau e le itapena le whainga o tātou PPAs o agreements a whainga. Ia o le mafuanga le nā. I le fufuanga lai i le tātou tina e la leo tu ina tutua koe au maingo company e whainga. O leo mafufau le pūlenga ina ia set se price. Set le price e tu ina tu e a la to fia iai tu tonu ma mana o mia le atina e. Ia ngō mai la ia. Ia set la le price i lalo i fo le 5 sulua sene lea. Ina ia ofa nga ma ia iai se tūlanga o se malienga. Ia ofa atasi mana o ngā pūlenga i se teimi pēsi i lunga pe aru lano. Ofa atasi male ma whinangaro fo i matūlanga i company. O le tūlanga le pesa la ngā mai fo i ma mei o dividends. I le mei o tupe whaasili ma mea wapena e tu inatu le malo. Ia silfia lau whionga whongwhtalai malu nei maota e te le lava le sao o pūlenga ese tono nei vaenga nei tutino le malo sa tuu lalo ia lato a tau sa ia le 2% e ila le IPC. Ilo ulava manatu lau whionga whongwhtalai. O pūlenga ia mo i sa whai e whapisinisi whainga. Ai tā ua i e te au le lato au nanga. I le atinu. Awale upumoni lava lau whionga whongwhtalai. E lea o ngā le aver 4 milionga i malo le dividend lea. Ia ai lea e whaale kongo e le o mubo uma le atinu le tise matulanga whapena. E o foi lai le pūlenga le RTA. E o foi lai pūlenga le suavai. Pūlenga umala ia. E lea o ngā avengi mei i ngitupe o le malo i dividend sia. Ai whaale kongo awala. Le feinu le atunu le o lo fia mau al suavai. O le mea la lea lau whionga le whongwhtalai, e ave lau wha mua le mea lea malia tato whainga malo a wale o kunsa mako dividend i resi lima kausanga maari lie se whatau no o mua ia fuafuanga le wha malia ino le atunu a toa. Ia, o le nisi o whongwhtalai. Malia lau whionga le mensase i tuatura no le su manu mai pala time samtama. Tei rau whionga mo le avanoa, e le ise anganga e fia whaalawe lawe le. Sau noanga mātango fia le whionga e Minster. E pawasi māenga e fia watu eise tua lalo. Anga le wase se Minster mai le tā ua fo i le tango tā o le o tātou renew o pōsolo i e teminei. Ia e pawasi māenga e fia whaamamlama mo le sira fia nei mauta e mese whaafonga me le tunu. E sao le whionga in Minster. A o lona mafuanga. Si fia foi mai teimi na whatoa a mataire atina e non malo si anga whawhowina. Sa taunga tā i teimi na. Ma sa fua foi le vava ai na teimi le tau sa i le suau. O vai teimi tonu foi le sa i lunga tau le suau. A alfa moe moe le malo sa e na vai teimi. I na ia mawhai o nā tina e malo si anga whawhowina. E sui ai le ertise le nga osi mai i le suau. Peo le mafuanga na le ala wa sau sa wai teminei. O le awa nga ina taungo fie malo si anga whawhowina. Ai peo le tūlanga na lai ona taungo tāte isi ia nā tina ina o tātou malo si anga whawhowina na fui vai temi. Ia mai o le isi le sona sa bawai ai temilata maia. Sa whai ere tau o whonga tele o le sila whai alpulenga na taimi mal komiti whatonu. E ala o na taunga tātou renew policy sa atinai. O na e la ititi le tātou capacity le whai ere tenda. O le economy of scale. Le ala na tilo ai le mtanga luenga foi fala pop tonga mare malo na taimi. Ia faisa tau fonga tele. Awa ole mea moni na le la yo na tau ngofie le malo si anga whawhowina isi atunu. E maua le 5 sene tau isi atunu ono le te leo le capacity le whaere tau fonga. Le la sa whaere tau fonga talo ai nei. Ia o tau maua lalo ale na mauai. Pese fulu 5 sene ea.
Ia peitai o len sau nona fionga administer. Ia onai pafita uli fo i le requirements for sovereign currency al malo. Ia le foi lau toi poloka ai le fuafanga lea. Au nei le sona umana o le tātou te awa o mai ai. Ia sila fo ela fionga administer ma le whainga malo. Ia tau mwhainga atido le tātou mal si ang whafawina. Ai mo le to le nganga whaftai o le ua mai tau atu. Ia o le anga i fuafanga le whainga malo ma le anga whaftai. No, whaftai. Ia, o Prime Minister. Whaftai. O tūlanga lea o nisi o tālasanga i nei ainga fo i e mamao e se mal tātou leina i main feeders. Ia, lau whionga le whongwhitalai ia o la ua te le ainga o walatou maua le tūlanga o mopei o le whaunga ainga o portable solar power supply. Ia le fo i lai whaatari le sikako o ka fo i lea. O mo meo solar fo i e wakwapi a inga. Ia na lato whaunga ina lea, ia ma whaatari teimi fo i lea e toso tuai le laina o tūlanga whapena. Ia whapi e maranga cash power e ngofo i ama, ma tūlanga whapena. Au ola ina o atu le tātou laina malosi. Ia whape fo i lea on te tala mai ia tātou masini ia matu ina atu fo ina inisi o ainga o lo mau pea ma le tātou laina electricity. Tūlanga leo le dam le ia lau ala o whionga whongwhitalai ia o le lawai whaawau o le ua tāpena ia tauafonga. I le tūlanga la leo i le whamoe le ia laua o ngai tele lava nisi o issues. Pe whai ona si le fia tātou whainga malo taluai o le sa whea ngai e fo i mea i o land issues. Ia sa uwhaalongo i le teimi na ua le lei waka oko le lei ia le fo wako e langalanga ina ua o mai fo i le whainga malo fo ia wako i fo i tūlanga whapena au te loa lava o le lava ua ta oto i songa ta otonga le lei i le tūlanga lea le dam lea ia watau kau whaale fia i fo i le IPC la tau ia wa o la tau le pa o ia le poloketi nei o nga sikamai ku pea le whaonga le IPC i le mea lea, e mawele la ko kamai hydro. O le kupe a koa, o le aia nga i le MNRI. O te fia lava e o foila le MNRI, e pe wha ale fia mga au fo i e koso aku i ala kou polo keki lea. A le ua utale no atu lau whionga le whongwhitalai. O le ua nga i mai, o le ua i ale whionga fo i le CEO o le MWTI, ma o longa whinga ngalo lea. Au mai lola i lalo le MWTI le polo keki le whaawawa lea sa o ia lava sa ngalue ai a o i ngalue le IPC. Ia ma ngalue whaatasi ai la ia ma le MNRI e ku lei le tatu atina e le sitemi vavi. Sma mita lau whionga le whongwhitalai ia le ua whaangasolo atu tūlanga pe sa tarusanga ina. I le te tau ona iai ia le a foi ia le whaingu mela o lau tupe sa ave ma le whaingu mela o au unite. Ia le ufa solo atu tato polo kalamen la ma se i wha pei lavo tonu lava i tal whata i o pia. O lea nga i e tato polo kalame lea. Ia wha malu lua tuai fo i le tō whionga. Ia malu fo le tato atunu. Ia o se tuai na whaatino lea vaenga. No mai la i le pūlenga o whilaua inga i lunga lau ele man o le makoi ki ngā inga lava le LTA ko whionga i meo sa o tau whina ngalo iai i awala ma mea uma lava. Ia ai o tatonu lava lau whionga le whongwhitalai o sa ilo whamoe o te itasi fo i lea o kulea whamauinga e fast food valu ia mana onga i le LTA ai o tatonu la vale avatu se tali le au telenga o launga umane ai tasi lava le tali atu au tau fionga mamalu o le wa fa mawina uma lava ia o tau saunoanga mana onga i awala e pe o no tau te talo mai ai le wa fa mawina uma lava le tato pulenga mai e fai malava ia le tūlanga ngā whio mai alo whionga mai tai pāmia.
fai uma lava ia le tūlanga e pe o no tō whingalo iai. Ia au le fuafua lava fo i le tātou whaamuamua. Ia toi fua tu i le tātou tupe maua. Laua whionga le whongaftalai o tau mai le mo meo alasi maa i au te tautonu lava o le ua whaamalia ina fo ia whionga fo i whaipura le leitu sifo o tātou motu nei i ti avea o le ua whataunu ina le nā vaenga. Mea fo i sa te talo mai e tātou whailoiro o whapatu i tu e lua laua o maunu whaatino. O le mea ngai e mkanga luenga o le vave o ngai oi. I tūlanga na e te talo atu tātou i tū malo se i sila i fo i tātou whailoiro ngā le whaleanga sirfia le leia tapunu u ia tūlanga na. Ia a whaleanga le sain po whailoiro. Ia o isi fo i tupe ngā koe mai makako ki ngā i ngai ke lo kupe atu. Ia, o le tūlanga i lea fo i tātou polokalame lea e sa fuafua poloke kire whainga o alasi mai lano ia mawhenga ia o le ua whasolo le whasolo tusinga o i le whasolo tenda le ua mai au na tusiata o meana vangai la sapari i o le ufa ua amata o na tusi design ona design nga luenga le sapari ile o fiongo fonftalai ia sa luala ua sisinga i tu mo nei masa o va ai fo ile fa mua i tu langa lava i o ala sima e al manatu i e tawang avel fa mua te avea ia malisila kama i ala sima le i le mafa cinco lane nga inga o matautia fo ile le nga sa kawanga fai mua fo ia le nga le sima e o fo ilai i fa solo mai ano ma ai le tele o foti ia ia wa ile a fo ile fo fuanga le ati tiro mua tu la vai i fo ile ano ma on le tele vai tafi ia e fai ese fo fuanga ma se fa mua e tūlanga o meio speed humps ia ma whapatpatu lau whionga e lua ka o kua inga speed humps o le whapatpatu ma le whapatu o le whapatu la le iluma i le o la unga whaasamoa ngā langai iluma lau a onga ma me o au lotu me wapenga e kua ila kama ngā whapaku kama whaamau lunga inga ia mau kingoa e laku ka vale kūle lei whale mu al whapatpatu ia o kama fo ile nga slow down na alu lela e ke lea fo i le o ka ko whaonga inga ngei kongol kaulanga o le ma o lea whasolo atu o ke lo lava le whamau uma lava ia e sa talusanga mai mea ngai lumoa onga ia la ua amaka peang ko mon mauinga e kau ke kalangoa i ara ua amaka ngā luenga ngā pe o ngā iai tato o wala ngā lue lau a whionga whongftalai ia le ua mo ona whamanino atu ia me ngatai ia le au nanga le LTA ia male me amakai foi ia wala ngā lue ia i farming access roads le ua watu lalo polo kalame ta 1 milion no tu malo mai o ke kat kongu lava e watu pesinga o whamatalanga ni mele la ua sisinga i tua ia ngā lue lau whionga whongftalai ma le malo le mauta le tele o tupe sa whaalu fo el tato malo whainga malo taluai whainga mea lava i o wala ngā lue ai wo mai tau ina ino wo tau nu atu whaia a maua ngi whato anga le lei fo le tono nu pengar ko rua ko kangaka ai wo o fo ilai au wala wo so solo mea le fue le sipiko alu le sipiko kulo wal whafonga al mauta e ia te aula ia ma wasili atu lea le ave lalo po kala mel 1 milion a faila wala tu te maranga o fai fale la wala ia ngā lue fale i le tulanga ina ia fa o ngā tau ia tupe malo le e anga ia tuitua mo la tu atinai ia o konkarate ia mo vao lea sa ta ua fo se tasio sui ia
o lea ua i ele extension i le taimi nei o Konkarate moa vau i le taimi nei. Ia e pe ala va sa vatu sa fa mtalanga le taimi moa o lea fo ia tina e o le atu ua tuitua i tu malo. I o lato fo i ele ma fai e lato lea fo fuanga pe ta i lau fionga le fonga talai ia te au malau vavai ele o ta pena le tu malo i masini e fa o ngai nai se vanga nara ula ua vatu la taimi dionga ia o ngā fato a ta penga ia o masini rei e fa o ngai ia ona tu inatu la ia o le vaenga le tu malo i se taimi. O toi foi tasi ala wala o fionga o misi e te au ia tato o wana ngā lue le foi le whaafonga le sa fasiri mai le fionga te mai tai a whai pule o le ala tau sifo. I tūlanga la leo le whainga o wana ngā lue lo fionga whongfta lai a whai lava ua whinangalo le tu malo po se ala whanga e whai se au wana ngā lue. E au mai lava i le RTA e whai atua le vaaianga duenga whapena o ngai mangu foi le tūlanga o ngā i le RTA o le insingia whapitoa e la tau te whaatinoina ia le tūlanga na ia whapena foi o lako whaatino ia procurement process i to tonu tenta ingo ngā ruenga whawhaingo fie umai mea e le ngata foi la na ai toi anga ia toi whailea si singa mori foi ia mautinoa o la sa whaatino le Konkarate ia le whaingo o tonga ruenga ia ato le as for subgrade base course ma surface course me la nga lo kango kwai e o ke la kwai fai me nga mo va ai ko ko me nga e man ko me nga pali pede ia o le tato West Coast Road lo fionga fong talai ia na woto silsila wa fa wa tu le vaenga le pe o le sa Lo fionga le fong talai. Yeah. Ia. Ua, ia le manatu na fo. Nanga le ua fio mai le, te mai tai pale mea. Ia, o le foi ua, mai tau atu le la, whaangasolo mai fasiri le, fionga minister, ua se manatu ia. Si whawhelo ai mua le fio mai le fionga pale mea, ion whaua le o tatu mta upu. Ia, lea whai le leo le fongftalai. Fai mato fata mi mori o tato parlemene. Tau ia sa mato ngana e na on fatu lima fa felo ia lo ia tuai i le tau manu ia mai fanua o sa fo lau lo fionga i le tai o malo lo fionga mai tai parlemia. I le lato le ea lato le tai ma le o pea i le ala tu lo lo fionga man finga malanga. Tato te fa foi pervi inga ma fa manu i le tua. Ona olana pui ngā lofa, malona a au whaloloa. Sa malutia le soi fua o lau fionga. A o tātou wala ai, ona o nisi o wha moe moenga tā ua, o le tātou malo. Ta tonu tā ofi, tele pua ngā mwhinga tāo le ala. I le maatui, ma le maa ngāo, ma le maa whalawe a au sa ala matia le soi fua. A lona nganga lava sa tola wapi, i so se ala sa uia. Vi ia le tua i lona anga le lei. Fontanga whaavao malo sa whenga iai, ia ua wha malo le usufono. Whaaftai le alofa i le atunu ona o le wala awina. Sa el manatu e wha mai a tau manga o tātou ngā wha lao e le tua nei tai au. Tātou te whelo iai manu, wha aifo mai langi. O le tatalo whai pēa. Tau nei a sanga wha au penga ina pēa lo whilangalo. I le wha unga le ngang pa ia, tō ma le langi au penga, tau muam, tau muri ai lo wala wina. O wā le sā o le tinu, e ala i le taita inga o le tātou whainga malo, ia o le mātou whawhelo ia tu le lo fionga, ia fio maia matala mai ao. Ia, whaftai lava le saunoanga whawhelo ia lo fionga i le whongfitalai, whatalo whatu fo i le pa ia mangolunga o le whonusu o le tunu. Ia, sa le aise manatu o le a whaalavelawea ia le whangasolonga o le tātou whonu. Ia, ai whaftai le whaalualu. A tonu e se taimi ia, na maua leo sa mātou wāwanoa e whai atu sa mātou tala, ai whaftai tele, whaftai ua
toe taliu mai fanua ma le manuia. Ia o lo whapena ona mawalunga pere masina i lau fionga i le whonga whitalai. Ia whapere ma malu o le whono le tunu. Whawhitai. Ya, malo, sa no, lau fionga le, matai palmia, tai fio le tuno, malo lava le malanga manuia. Ia, lau fionga, le sui malu mai whaasale ang numero 5, ia. Ia. Moni whawhitai lau whionga le whongwhitalai. Whamarulua fo ila la whamua kule o la umoli se whawhiloa kuri ngei kūr. E ka woi whainga malanga. Ia, whamalo fo lau. Lau whionga ka mai kai pāri mia. E ui lea, ia langa lewa mua lau whionga le whongwhitalai. Ia, so ia esi kai. Lau whionga le whongwhitalai o tu lai atu malanga mawalalo o na. Sa wharongolongo lawa matutoa ele saunoanga matango fie fo ele whionga le mista. Ono lewa whamanino mai le tūlanga lea lewa ngai mai ya tina fo ele te miliona lea la atu ina mai tu malo. A le lava e mautinoa fo e tele fo o le parmene. Ia pe le sa sauno lava le whionga te fono ma le whionga fo le minsta whaatoanga. O le miliona le tu sao tu lava i tu malo. E whaie ala tu fuafuanga. Ia leo toi whalongo atu lau whionga le minsta pe o leo toi a ngai ia ati na e nei lau matanga aduanga. E tu inatu insinia tāpengarina ia mo specs mo me wapena. Pe le nganga le lau whionga pe furenga mai la. La sili atu ngā tanguta. Wa sisila le tele fo o whioanga i tu malo. O isi tu malo o watu malta i se fulu o whioanga. O inga masalo pena ta i valu sulu wafe fiuts fulu. A fuala i awala i fua e dai. O inga nai tangutanua. Pe le nganga le tu inatu ele o la fo ela o whionga tozi sila. O altelo nai tu malo. O le whana whaatino i tu malo i nei ia la tau se le ni ona le ia la tau pe o maunga tanu e ala tau awal ai pe vole le anga i lo tūlanga i o inga o silia ku tau ta la le whai ona i pe o tūlanga le lo whionga le misale tau o watu el tuala o whala la Ya, malo, whawhitai, ya, lau whionga le misa. ia whawhitai atu le whionga le rifupule mo le mta upu ia mantua fo i o le tele lavo a wala ngā lue ia wa no fo ia. E le mamalo le tunu ule la ia ngā ia tuai e al tatu pulenga. E pei lavo o tūlanga o tatu a wala ngā lue ia e le a whai ia o tua mautai tua tua me o lo papa au ia ia mamalo le tatu o tunu. Ia o whionga le whai pule ia o le awala, o le polokeki. Ai tō malo. A whai se tonga niu watu le pa i o mauta i uta ia e tau whai anga sua i eira awala ia o le polo keki a koa la le tu inatu i o ai pe ana o whai atu la utala le taimi o sola manu le tūlanga o le tele o tupe mo e ova mka i se fulu milionga le tausanga e wha alu mengi o wala ngā alue a le tele o wala ngā alue le utala noa tuai ia wa koe sosolo mai a vao ma koe ka ei ia mo me o le tā se tulou inga ole le titilo le whao ngā tau ino tupel tātou malo. O le tātou West Coast Road, ia ngā ua tau silsila, ua tau whao wina atu i le tu sifo mai malua me sa ngatai le a le o nanga le uso ya tapunoo, ia le o ula koe whasoa e tau i o i lau moenga le teminei, a la fōwha ngā solo le tūlanga o le tau o whonga le watu le anga i lau moenga i le mlai waalele. Ia ele o e lava se tūlanga toa ngā ruenga ngā teminei. O le tātou Cross Island Road le awala le latu i tanuna manonga si umu pe o na la ngā fo e le sui si umu ia lau whionga le whongwhitalai ma le maluan mauta. Ia o le au a wha ngā solo nei ia tau whonga. O te wha maluru atu le tūlanga sa tua i ngā ruenga nei. O na sa tau mawhai lava e toe sailia se sifina ngā lo le tātou dona le World Bank ina ia au mai se whaatangana.
e tau whai ai le tū i tu tonu i a tātou konkarati. Wa e peiwa an sila fia. E peanga le luaka ko konkalake po kampangi e qualify i ngā ruenga ia. Ngā ruenga ia fan mai World Bank ma le ADP. Ai mafua, ai sau e mali whaupunga fo i le mafuanga. O le lava o capacity te o kako konkalake luk whangongoa ia i ko ai ngā mea ia tūlai mai. So le fesili la, e whawhewhang kako kango fe improve capacity o ka tatu konkalaki, kako insingia. Ia o le mea langa mafua i o ngā mako whinau atu iai. E le mawhainga improve pe ale tu mai ia ngā ruenga whapenei. Ia la ua iai le fuafuanga ranga. Ia o le iai se awala mawhai o na whaonga tātou konkarati. I le awala le Cross Island Road. Whionga le whangwhitalai. Ia, ma le lau whionga minister se tūlai mai le. Lau whionga tapunu su vai mau tōr. Whaatai mo le awanoa. Na ase toe whamanatu te la whionga le minister. Capacity is saunu ai. O mea ana le World Bank po le ADP. Le whai e kako capacities. A ele tamo whainga sa tamo whai. I le mato taimi. E koe ku mai se awango e koe sa i le baba ai e kako kongalaki. Inga i au sia le capacity. Le lang whai e whaabaenga ngā duenga. Ofo mai kai ko rua kai ko holu kongalaki. Ia mau e capacity lea. A peo tu langa nā whamanatu. Le whai e kako capacity. Whai mai e kako donors. Ma whaara lava. Ia, tūlai mai lau whionga minister. Ia, whawhtai peo le ngā tonu lau whaamtala. Ia, lau whionga minister se tūlai mai su whalata em Mo le whasau ino taimi o le whionga i minsta. Nanga le aua whesiringia capacity, ia si le fia fo e fia ide associate engineer i le vaenga lea. Ai peo na sau no foi lo usoa whaipule. Ia ori tūranga maasani na, o lo ia ide capacity o tātou engineer e whaatino i ngā rua. Ia a o aia inga ia wharetupe nei o nā tina e ma o Asia whapea fo le World Bank. E pe o mai ama e le ngata mai tupe. Ai man nau fo e au mai company mai whafo e whaia ngā rua. Ia e meso le requirement le e tawana watu le bank statement na le konkalake 4 milion ala iai. Ai pe o nai vaenga na. Ia e le lui tau fo mo le whainga malolo tūlai mai nei. Ia na ia tau mawhai ia whiutanga inga ia ma whare tupe o lo mau mai ia so ma whaalar. Tai, ia, lau whionga minister. Ia, whawhtai, lau whionga whangwhitalai o le nganga tonu nā whaamtalanga. Ona o le tūlanga i o requirements a le banksi e rua. E saua ia le tūlanga le whaapea e le o iese capacity tātou konkarati nei. Ia o le mafuanga foi lale nā o le sa tau tutu na i matoe te talo atu whawhtai o le ua au mai le whautuanga ma le whamaiti. Ai o le nganga tonu lava ngā o le sa whatuatua i ngā ruenga lea. O ngā o tamu whai e toe mali matanga ruenga. E toe sa ili pea matu i le World Bank ma le ADP. E alo lofa mai. Ina ia si itia le capacity le mana o mia i lato requirements mo le numanai. Ai whawhtai tele mo le sosoani mai. I le tūlanga o pasinga o Ta'avale ia ua toe o mai nei i le RTA. Masalo le aso mua nei po le sfaleile leia a matai ona anga i le RTA le pasia ino o Ta'avale. Ia po le laisene ina fo o Ta'avale afi. Ia e le tūlanga lea na saunoa se tase su i whape whawha ona laisene i le tausanga Ta'avale lau pasese ia o te whaano noa whaasisila to le saori ia lea ia tua inga. O le tūlanga lava ia e whaalua lava ia le pasia ina. O Ta'avale lea fo isa whaonga mai e le mtanga ruenga leo ma o tūlanga fo ina e whaauaua i tatu LTA ia le pasia ina Ta'avale. Mo le saunga le mua le tunu e leo sesi ai tu po sua ngā tupe whaalua ai. Ia su e lava ia le tūlanga o le fitness o Ta'avale. Ina ia saunga le mo ia le tunu i whemalanga inga. E fuanga lau whionga whangwhitalai pasia ino Ta'avale leo lo o whatarno ina ne teimi nei i le outsourcing. Outsource o le pasia ino Ta'avale i anga i tua. Ine naiva pelua i tua i o i sa whata po o whea lava. Whapena fo i sa vai.
Ina ia tau mawhai lava e whasoani le atunu o le auto wa ama le anga i mai i a pia de metas. E whapena foi lai salolonga le anga i mamau mai i salolonga. I pasia i no ta vale. O te tonu lava i a peo whaon saunro le e tatou a sosile o insinia. O le tele i o insinia fo i mechanical engineer la iai. Ia o le lato mta whai o ilea. Ia po ai lava e fia whaatūranga ia pisingisi wa o ngā e assess nga iai ia le anga waa. O le whaatūinga ma le outsourcinga. O le fukuanga le tatou LTA. Ia, ona o mai le pulenga swava ila o whionga whongtarai lea ia uma o sta ila vai lau whaatungu ngai whaapupu ia o ngā lau whainga malanga. O le tūlanga lava lea lau whionga ia. Tasi nei o tatou o nanga lau whionga whongtalai o turi pea ia e mamalo le mauta nei ma le malo tatou atunu o ilana o nanga. Ia leo o manino le saunoanga le whionga i le Minstau tupe i le paule ia le tūlanga fo i o le tupe rea whaanganga i ngā ruenga le swavai. Ia le sa manino ia le tūlanga le nā ma o lo ta oto se vaenga o le tatou malo o ngā leo take over le malo le teminei le whanda e whaatari ei ia le lato tarusanga tuetu inatu i le EU whaatinoi le tatunga alaua iei le tupe e whaatinoi ia tūranga lea. O le vaenga lea i nisi o tarusanga e mana o mia sua vai mama pe ona talo mai e le sui o ngangai whamaunga lua e le tūranga na ia e sa o leia. Whaingo fie i o le whainga o le process. E a fo i e tali atua i loa le pūlenga sua vai mama. I o kere po le sua vai independence. Ia po le sua vai palpalatu rau mota. Whaingo fia, ngāri whaasengi uma mai lava o pūlenga. A li imwhai pūle o lato whina ngalo mari lie o le a ngai mai i le pūlenga sua vai mama. Ia, aruakuro ma le approval. Mai o le nau ta inga fo le nā tato a malo i vaenga nā. E manu fo le soifua malo loina. Ia e peitai i le teimian nei o le alava e whaatu mawina ia le tūranga o nisi fo inu. I le mea lava leo le palapala al swa. Vai ma le se treatment fo i le chlorine le whai ei awalo to soifua malo loina. Ia, ona o maila ia lea i le vaitau mawhale o tia pata lea sa no e sua si omu o lo o whaatari nei tato pam tele e koe pamuere vai lea anga i lunga o laua ready tato whaatanoa maturanga whapena. Ia masalo pea le ta matanoa ma le whionga le lipule ia ale o le whaiunga le masina leo masina fau. Ia ona whapi i lola ia o le pamu lea i le suavai lea ia e serve mai ai ia o ke roko ke le lavo tuitaita i o tapunu uma o to uma le a feed mai gravity feed mai ai lalo le tato suavai. O le vai le sa tatalo mai le sui o le patatu pa i lunga ia o le wai le fa moe moe o tato le wa amatanga fai atu le study o na fo i a fufuanga i lalo manu e fufua se tato poho ai moni i le tūlanga o le sualua o le suavai. Ia. E o ia mako fo i mako ku malo sa lenga ma a makamai lava le tu malo valasi. Ia e sualua o mama ko suavai. Ia e kako onsai. Lava pea ia le onsai. Le ia faso solo atu ia tato ngā luenga i le tūlanga na. Nisi fo i o vaenga tato watunu ia lua amatan ta vili lava tato po house. E a fo e reserve atu ai i teimi pea whaapea ua le lava sua vai whaatano vai e maua mai le timu. Ia e pei o tūlanga na sai o lo iai le a pūlenga sua vai. Au nisi umang ni fuafuanga o iai. Ia whao o mai pea ia tusi talusanga ina ia e le whaapea o mao se longa kalusanga mai whaakuskusia le ai. O le whaamanatu ia mai e record. Ia maanga ia le whaasolonga o tātou ngā ruenga. I le tātou
Matanga luenga lava le tasi tono nei a tu tino Ministry of Works. Ia me foi ne ava no te whaafelo ia tuai le fionga le ripule, le fionga ia vui, tu pa i mausi manu, ia leo ua wailunga le tātou ngā luenga nei taimi. Whaafelo ia tuai fo i lau fionga, tau avenga fo i o le tātou amtanga luenga leo o ngā luenga te tele o le malo, ia ele tau ua lewa foinga e ngā lue le IPC, ma tonu lava le sekta nei, ia o te roa fo i ua e solo le lei lava le tūlanga wa i masani fo i, ia whamanuia le tua lo tūlai mai. O tātou i le puma ma pe mita i o whale. Tasi nei vaenga e esere te leo le whaafita au leo lo tūlai mai tono lo mtanga luenga i menei. Ona ai mai se lava i la ufai pisinisi. O le wei ele manatu e te au onga o le tūlanga o whaasalanga la e pe li mawhi e ape a whaape e whaise atina ele i whaia se development consent ia po se alava ia mal se permita. Nga peila i e fōlinga mai e ka alo i lau whai pisingisi whaape nga le li mawhi. A ue e wha moe moe a vatse matou tārsanga fo i le whionga le mai te pārmia mar ka peneta. Siri ia le kuua i runga le mea a wengi koe whaia. E peise e whaatalonga i vai le mea le whaia o tina e le ilo atu. Ai le whaia development consent le whaia pe mika. E lua nisi o ngā ruenga te tele a ia e wakuku nge te kaiminge wa ukawhia. Whaia le se pe mika o kei lo o ngā ruenga ki kele ia. Masalo e over ka i mirionga le po le rua fo i mirionga le mea ua fuafua ia i le whaingore ata. Ia o popolenga lava na matulanga fo le e tia umala kilo i matanga i mea i o lo whai nei. Le foi lai a watu ai fo i se tu alalo i tō fionga. E nai tū male i tū. I tātou polokalame le whai o kako ofisa i tū malo. Ia kou alofa. Anga i mai e whai a tātou a leo lava wai ele tūlanga whawhai ngō fie. Foi lea ona manino lava i ele tūlanga i pule ngā li im whai pule. Ai a whai ua tāo fi atu ala umtanga duenga ia vaenga umanga. Ia ona kou fingalo maalia lea lai whaatino ngā duenga ala umtanga duenga. Lea kou ke kolokolo mai e kia ufa mole mole e se kaimi whakule ai ka au fingei lava. Whai mua ka ko development consent whai permita. Ia ona whaatino la i o tātou ofisa tātou tō malo. Ia a vea fo i teimi nei ai le i anga i atu sau whaamatalanga. Ia o te whaaftai fo i le maua nea mnoa, mo le atula whaaftai tele fo i le awhionga i a mangele ho viali. Ia mo le au nanga fo i le tātou a matanga ruang nei. Te re lava le tūlanga fo i ma o onga ma me umalama malo sao tā ua. I le tau aveina o tiute, i le tātou matanga luenga, te le fo le tomai. Ai tātonu lava le tā ofi. Ia ese lava i a fuafuanga le atua malon finga ngalo. I mea e fitu na ia na au aunga i lea mea ma lea mea. Leo a te puni atu le si whaitoa, te tala le si whaitoa. Le voisa o talanoa fo i le whionga ia mangele, le e whaonga pea lo na tomai o lo ia nei o lo mo mia pea, i te tonu nisi o fuafuanga le mtanga luenga. Ia, i le tūlanga i le tato civil aviation, i te tonu lavo i. Ia, te le o fasili ma mea i o le nei valele ma tūlanga whapena. Ia, o lea ua umona saunua fo ia la whionga le minista o Samoa Airways i le tūlanga o sai ai. I le taimi lava ngā whewesi ai ia le tūlanga lea i le minista malanga mtanga luenga Samoa Airways. O le kaimi fo nganga makomi ngoi ai fo i makou ke sa ili se sesi tu ma sesi whainga. E tau whai e le mea le whinau ai le lea i statou valele. Lau whionga le whangawhitalai ma le malo al mauta. Ia, o le ua pe ona iai, o le ua iai ia le Fiji Airways.
Le fo ua umana watu e lai sene e whaonga ai le tūlanga le route fo le latu nei pia I Honolulu. Ia maltoe fo I mai ngeia ngai o Nanti, New Zealand. Kasi ngā vaenga. Mai o whiwhia ta watu la o whionga. Peisa tau tuli lava le tatu o tunu o le se vaalele ma le tasi o company vaalele. Ai sa le nofu ai nei tanga ruenga. Ai sa ili lo se si tu o teimi nei. Fa company vaalele ua ngai mai nei Australia I nei. Ia sa tamu whai ai o le company la le ua o le wai ai le Fiji Airways o le Qantas le ua whatua au manena saini le tapunu le whaka umanga saini le mele sa o ngau a koe au mai ia le a foi le mele le Airways le mawhainga au mai le la ua umanga whai o vaveia ia o le Virgin la ua whionga al whangwhitalai ia ma le New Zealand. E New Zealand la ua umanga saini le lato direct flight I le route lea mai Sydney po Brisbane po I la mai Australia I ngai Samoa. Whaala company vaana o le anga lulu I tonu I. O le mesa tilo I ailo whionga le whangwhitalai. O le whatu a mauange I se competition. I le wha company vaalea. Ma o nga fo I le wha moe o le a pa ua I lalo pasesi. Langa o le teimi fo le na ia ma nei fo I le fuanga fo le whainga malo taruai o le tamu whai pēr tū lei le tato wa ai square ma e whapena. Ia ngā whaapea la e mauska ka la sa I ai tonu. Mango le mea nga au lesi au wala leo o mātou ia. O le tamu whai loe au mai ia whaatele company wa e wheo ai mai I Samoa. Ina ia mawai ia le tūlanga wha tau wa. Ma o mako fia fo I le mako pūlenga mlai wa lele. O le a kele ai ia tupe maua le company va le landing fees ma me va pena o ground handlings ia ma o tatonu ma o tau ot foi o vale le ia ngale lunga la va ke kau mai lo mar kupia sa mo sa ma ko le kilo se spiko ma ko kilo le fa ingo va le charge to a special pacifica le fo ia mawai ia tatu tupe maua ia o ka landing fees ma me va pena ai le voila ka kalo ku I le minsta alofa au mai le foi le kala fu I al Samoa Airways I le airport of Pia 2 million ia le ngal ma o si o mako malai vale le I Samoa Airways ale ngo fo ai kala fu ia mako pe da le mela nga ka kalo ko fo I lo fionga le minsta se ma ku mai le airport of ia I lo kupe nga lo wongo million nga ua fu atu ia e foi lamba le mana o nga foi la le sa tano mai foi la fionga minsta o tupe e tūlanga lava le o le monitoring o aseta tong tato malo le foi ia fatuina tuai I tato mtanga luenga le MWTI ia se tato division fa pito ai monitoring aseta tong malo e le fa pe o le a mai I o nga fa pe le o aseka pule ai ia le MWTI le ai na ona mai monitor atu le tūlanga wa o le iai umai I insingia. E vatu le whautuanga ma lapata I atu a me o le aso nei e whai le maintenance. O le aso le taunga whai. Nga o le Samoa Airport Authority ma le Maritime o le whai ngā ruenga le ai le taulongolongo I a lato o aso I e whai calibrations me wa pena. O le si mea o whai ala u whataita inga o le CT scan. Ia ma meo x-ray ia kākou I le mauta ngasi. Ia, se ronga lava ua leanga to ai loa le ua whatango fie insingia. Ai, ia tiao o lea e build up le insingia lea mal to mai wha insingia I tona mtanga aluenga. Ia ona tamo whaile au mai ia to mai tasi. Ia to tonu I sosoani. I le vaingo o aseta tangutala va ia tato malo. Ia mawha manatu ai o le aso lea taunga whaiei ia le tausinga po maintenance I ia tato masini. Ia, o te loa mai atu, ua lau whionga whangawhitalai, ia, ai si o atu lau tu malo, ia o si o tu malo, e le susu fo e lau sunga le lisea. Ia, lau sunga ma naima ma le prestene fo e le auso,
ia le au fai ngā ruenga pa ia le atua tono tātou tu malo o whai taulanga. Ia whape voi le fio matautia o tu ia tua ma tu ia anu whao nalo. Ia le pa ia le ainga sa moe le oi. Ainga sa le no mai ava fio foi matua ma pō. Ia ma le ala mota. Ia ala tai foi ia le rua sa se rua sela. Ia ma olo le es feeling ma malu e to o le ala taua. Ia o mori lava lo to o na nei e whaaftai atu e lau tāpua inga. Ia o au tār sanga. Whionga fōn fitalai. Lea e wa manuia e fo ia tau ma whainga lo to o na nei. Tātou talo whaata spea. Ia anga le leile atua ma whaafua loa lo to so i fua mo fo so wola. Ia awa le whaatino ina fo i o tātou wala awinga. Whapena fo whaftai atu tāpua inga Samoa atoa. Ila o tō nofu talo fo ia wala tātou pālmeni. Ai whapito au ngawha se whaftai lau whionga, se whamalo i whaurulunga i a mare nei tūtino tātou malo i whaurulunga. Mali ia lau whionga le minsta, ona o lewa lewa na mumari mori o sui o le whangam whale ase la, po le ase meo, po whapoponga lau whaftai. Ia, whaftai lau whionga le fōn fitalai mo le awanoa. Ia ua lea ia se manatu e whalawela me sa ausi le la unga matango fia le al minsta e paua lea ia e te ua wha uma mo i le la unga le whionga al minsta ai le i a watua fo i se tūlanga e pe ona iai ia na o le paua lea o loo wha funga mai si o matu i tū malo e tū sai o le tūlanga sa watua i fo i le ia nai mana onga. Pa o leo leo wata whai uma le whasu ma le valu ia. Ia i tū malo ai mai se o sui sa langa ia le tūlanga le ai. Tūlanga tau o wala. Ia e pe ia na o talo atu lau whionga le whongfitalai a wala atu ile. Ia ona o lea e ia mana onga mana o mia o le si o mātou nuu le i tai le maunga i matawhaa. Ia ona o lea e wawai atu il tātou tala le tupe ono miliona whaatino e ngā luenga tau o wala i sawai. Ono male 6.2 miliona e ia mo polu. Ia nei te ofe awea ia e. Ia te manatua e lava te le ia e awe lau wha mua mua i nai au wala ia. O au wala i leo ni. Au wala al malo. Public road. Ele watu e mtal sanga tui la ofionga. Wa te mai tau wina. O le si minsta e ave lau wha mua mua i me manau mia. E mai sel tu langa i tangata. Pe iau na iei fuile anama tau. Mo le soifua o tangata. E mai sel si nu ulea e whaiswhainga tāone. O au wala e o mai el whaima. Ia o le tau sanga tuai le vaenga. Ia ma mai au wala i o au wala i o taile ile ai e wha solo iuta. O le puipuinga le iai male ia malutia mo le taimeo o tsunami e maiso le whale tonu le tau. Wala i e na o wala tonu malo e toe mo le maintenance. Ia ato le foi na uta uele. Ia le wafu leo o leo au wala tu inisio i le resort leo le return to paradise. Ia nisi mna o mia se wafu e whiwhatinoina le wafu. Tēnā o tā ua i leo malia ia. Ia le mwhai pule o te whangamanu. Ia si o mātou nuu le e whatinoina le wafu. Ia o le fwoi lau e te au i le lato saingi nā lima. Ia whie lopo whia tonu le vaenga e wha o te pe wha o tu lau whionga. Ia nau tā ua fwoi la le pasi e ino tā vale. Ia ono le o mea mo i lava o le lava e whaima. Ma o atu le tele o taimi e. O le lava e whawhana pasi. Ai fie whamautu i le tausanga. Ia pe lua e. Ia fwoi e. Nā wha lua na pasi pe. Ina ia mautu ono le lava e. E o atu pe ma fisidi ai. I o il LTA. Al me sidi leo wa maoti mai tūlanga le leo whionga Minster. Ia o leo to i lalo i lau tō. Tanga luenga vaenga lea.
Ia. Leo, mau lo Aftai. finangaro. Ya, tu na melo fionga minsta. Ia, whaftai. Whamalulu atu pe alawanga o whea tu te me sola. O le ua whamauina umalava o tō whinga loi awala pe o na langa. Ia ai, ona ua e saungoa mai saore lei. Le si a fioanga leo matawha. O le me sa o lava kire ia o lava ule i le nuu lea ai tate vai e ma le alofa fo i lea le mau atu le tuitai. Au ke pole e ka keo ka le kurusa le vesi ai se i ka keo a le au ele kurusa o le akoi oka fo se ka vale ia o wa ka keo i makfa ia ai fa tai mo me uma la u fionga le fong telai ia pe ana fat stala e fa pito au nga falava se fa tai e fa urulungo tanga rengo pulenga tuma o tiole o le tātou māloa pe o na mātou whenga iai, i le mātou ngā ruenga whai whaatasi, ia ma le mātou au nanga, i so mātou whaatau waa, ma so mātou vai, ia o le ae tau mawhai atu ai, ia se au nanga i le malo le tātou watunuu, ia whionga ia li i a ofisili, tamaita i ofisili. Ia e whaapea fo i tūpu mai o le tātou atunu o lo tau tua i tutono le nei tūtino le tātou mālo whaftai la o tō ngā ruenga. Ia, whapena fo i o na o whaftai atu nei o uso a Mr. Langolango. Ia, moni lava e tele o teime tau whai a teitai whono o mai komiti whaapānemengi. Ia, walu fo ukau leanga i moro o uru leo mai i ai kia inma ko ngā ruenga. Ia ai whaftai lava i lua fionga le langolango sua mai fo ila ngā ruenga, ma le tūlanga fo i whaatino o le tātou tiute, ia mālo whaftai, ai e sau wina uma o tō. Tā ngā ruenga malua, mari nei parimene atoa e le tōtol tamai mahamoe, soifua mai manuia. Ua, whamalo sao noa, whaftai fo i lau fionga le minstao, ngā ruenga tele, ia malo lava le sao noa whaaloalo e malo fo le sao noa malmalama tono lewa manino malmalama ia tulanga uma o mta upsalanga le pa ia o le mauta ia a tono lewa whamaliena i le lau sao noanga ia e mese lava ia o i tūtau o i meta o wala ma le tise man vai ia le fu uo i valele ia lewa manino fo le sao noanga ia le la whaale le i tua i ngā company valele le la mai Samoa ia whaafunga me foi ia tunu mau na tatu tangata ia le o tele le so swani mo la to me le ia malo sa no wa tai foi to fa malo foi nga lue lo fionga ia ma tele lo sekta lo to nga lue fatas ia wala val to tu ino tatu tunu malo fa tai ia tarwe o le tatu to no tatu malo long ia malo wa le wa mai sa no le fionga mi sta nga lue tele ia to tono la fatati ese tatou ngā ruenga. Ia, tatou toe amata tu sola lafo, ele tu lai lua, ia ma whao tatou ngā ruenga. Ia olo ua tāpena fo il tatou tamawhitanga o le uri, ia ua le whasinga malosi pa i ol mauta, me leo tu whasisilatu la fatati ese ngā ruenga le whono ao, ia mula na malolonga, ia tatou whiroa ele tu lai lua.